Yang pertama sekali kita kena tahu makhraj lisan. Makhraj lam ini terletak di lidah kita apabila hujung lidah kita bertemu dengan langit bahagian depan. La, li, lu, bal, la, li, lu, bal, lu, la, ni, lalna. Lu, la, ni, lalna. Okey, itu huruf lam. Dan dekat huruf lam juga, tuan-tuan sekalian, adanya jahar tawasud. Okey, jahar tu apa? Bila mana kita sebut huruf lam, kita sukunkan huruf lam, kita kena tahan nafas. Al. Ataupun la, li, lu, bal. Nafas kita tertahan. Kan menahan nafas, dia tertahan. Dan ada juga tawasud, iaitu suara kita tidak terlalu mengalir dan juga tidak terlalu tertahan. Dan huruf lam juga kita kena rendahkan suara bila kita menyebut huruf-hurufnya. Dan ada sifat tunggal ataupun sifat special bagi huruf lam, iaitu al-inhiraf. Kita kena melengkungkan lidah kita apabila menyebut huruf lam. Dan bila mana tanwin bertemu dengan lam kan tuan-tuan sekalian, idgham bila gunnahkan dia, kita kena memasukkan tanpa dengung. Memasukkan tu macam mana? Kita masukkan huruf lam pada tanwin. Jadi bacaan dia lu, lallani, lalna. Lu, lallani, lalna. Dia tak akan jadi lulan. Sebab dia idgham. Bila mana idgham, dia akan jadi lulal. Lu, lallani, lalna. Lu, lallani, lalna. Okay, jom kita baca sama-sama. Bismillah. La, li, lu, bal. Lu, lallani, lalna. Minal, mulni, mali, lallani, lam. Lagi sekali buat kali terakhir kita baca sama-sama huruf lam. La, li, lu, bal. Bal kita lengkungkan lidah. Bal, la, li, lu, bal. Macam tu. Okey, boleh ikut. La, li, lu, bal. Lu, lallani, lalna. Minal, mulni, mali, lallani, la. Okey, itu cara makhraj huruf lam.